Maganda bigat. iDoL, Bernard. Yes. Ito yan, iti PCSO Lotto resulta yo. April 9, draw idirabi. Para iti Grand Lotto 655. Winning combinations are number 19, 31, 36, 45, 13, and 16. With a jackpot price of 197,827,618. Awan nangabak. For Megalotto 645, winning combinations are number 43, number 18, 27, 15, 45, and 4. With a jackpot price of 52,575,447 pesos and 80 centavos. Taksanggas at tawa ng abak para matiti PCSO STL. Draw idi kalman. First draw, 129. Second draw, 12:30. Last draw idirabi 36:34. Congratulations, kadiri-hiti nangabak. Dahil nga rin iti PCSO STL ken PCSO Lotto result tayo. Kadwa iti 99.5 iFM lawag siyak ni iDoL Shanti Papi Tata Karamen.